Lakhain ko ratrok duar bagri MSC constituency andar Songron Terang arong amikar Chesong Terang lapen achor basa ping tipia sopo Chesong Terang bihek penta Perelices keso cholong lok penajok hong hap hong roson si dokoklo la sojok bokajan LEC Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol momin arjulong si 20,000 tangka kerap kipajerpon Lason si muniratum pirthe na hachilote ringdok ring nisi kidoji ninghang sitami kopay kilang nukulote kisong chitong nang kokasong lasi komani ke Perelices keso komani ke akeng katiko ari kachinglok lason si pirthe thak kido muniratum kapre ka kiso kilong dupik an lapuson pirthe muniratum aphan kiso kiun e pen kipajok dunche phan arnam nang toilo lake CMEM paman ponno Lasi CMEM atumsi pirthe munit kisung ahut parabdun lonang kusi arlengkithi pamanun tilo lason thak si dehuri songrong terang arong mikar Chesong Terang chor basapi ingtipi au sopo Chesong Terang kupai kilang no penajo bihek penta Perelices keso cholong lokajo kilana kilahon pinang an sungnang lo lasonapor hut bokajan MLA Dr Numol momin birtar julong si Chesong Terang amen pen 20,000 at check PC daythor lang pidihangi beng along tangka nang withdraw chevamsi Chesong Terang pen aning chiparong chipilo lapuson keso tumaphan kirap thekapot keso dera abangphu Chesong Terang pen MLA Dr Numol momin aphan kachuru pajerpon lapen Chesong Terang ke dehuri menhanse high school alongsi ingdeng sirkep angdeng si charlie dun bomdo lasi Chesong Terang ke wheelchair pen si ajer potum si ki ponpon lasi apo hin pen Carbino Thomas Council CM Dr Liram rong hanga pen Carbino Thomas Council CM Richard Tobie tumstami nili supo ke sofa nang ravek thaputa kachuningri padupontu lanali supo ludi bihek pen tala puson ma ke school ke duno di ona school si dune deh apa deh huri ke pineng kelas nan kan nang li bangke nang li hem bangke kunalo sonron pentak an ke lo ya po an lo dikit pondang nang li tumsi thon dun ma misian patai di soni em sar Richard Tobie pineng nang rap dulu ma News Report Carbing Long Life